Bizde кезектегі автоунаабыз Hyundai Solaris туғандар 2015 жылқы 1.4 автомат коробка. Таксиге бар жоғы даяр. Аласыздар, страховка өзіңіздерді қоштырып алып, сразу ішке шығып кете бересіздер. ИП өзіңізде дейді, машина өзіңіздің намыңызда дейді, страховкаға қоштырып аласыздар. Анан басы бойынша 450 000 плюс торг болды туғандар. Машинаның өзінің светі қара, көріп тұрасыздар. Алдыңғы екі әйнек көтөргіч электрондық түрде. Ички салон бойынша чехолдорду бир сыйра алмаштырып аласыздар. Так, бул жерде подогрев передних сидений, кондиционер, штатный мафон и автомат коробка. Чехолдор бойынша бир сыйра алмаштырып алсаңыздар болот. Поликтердин состояниясы жакшы. Артқы салону бойынша. Учурда летний баллондо турат, бир 30%, 40% протекторы бар. Кумхо. Кышкы баллону бар бу? Кышкысы жок экен. Капотты ачып туруп. Так. Срочно сатылып атат. Тугандар эртең учуп атат экен саат 10-до. Ошонго чейин машинаны көрүп жетишип калыңыздар, моягынан азмас. Ондай кемчиликтер бар. Муну көрөсүздөр өзүңүздөр по факту. Мына арткы крыло да бар экен. Мына кичине кирип калыптыр. Анан алдыңкы крылодо, анан капоттун крышкасы. Капоттун крышкасы алмашыптыр. Мотор жакта защиткасы ордунда. Бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Мына крылосу өзүнүкү экен. 2015 1.4 автомат коробка. 450 000 торг болот. Эртең саат канчада учуп атасыз туган? Саат 10-добу? Билет канча болот? Канчага? 11? Bir ay murda 11 000 bilet alıngan eкен. Hazır kança oldu eкен? 150-200. Joğe. Muna biz bilet boyunca hayırlı öresler. Biletli daha hazır. Bilip bereyince hazır sizlerge. Yo bismillah. Bilet kança oldu? Ближайший bir cuma. Короче, hazır biletin basına bilip bereyli onlar сразу. Bizden alsып айтырыңыздар. Билеттин басы боюнча багажы менен Ошко 23 500 экен. Багажы менен тугандар. Ошко экен. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Ошондой тугандар, билет боюнча экранда номер көрүп турасыздар. Машина боюнча видеонун темасында көрүп турасыздар тугандар. Чалып, байланышып, содалашып ала бересиздер. Сен разы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.